Sanjuna Limagam for the film Oi Thare makes it directly. Lenana Manifa Gona Morang Thing Ratan Maitena SCG nominees Best Actor in Leading Role Female Role. Citation to Biguna, Felicitator Bigani. Come on, Tilepoyade! I'm the interview. Iya, tapi ya, Film Magi yang nak coba Todang Lowry di Adugumba leading actor female di Manani Lathuk Secretary basi ahan bata berzik nominee ohumda ikai khunna zabut pagi kanja to nominary sinhek batunda makeup khari batunda makoi ohum asigi manunda best actor in leading role female 12th MANIFA 2025 ke mana Lathuk channel na berzik kesin sadike Amadi Nisigi, Best Actor in Leading Role Female di Manase Lathuk Pinabagdamakta Karama Subang Manifa 2023 the Best Actress Takadi Mayamna Tudong Hedong na Sakang Nabiyabi Itoy Oinam Stay Sakako Sanjari and a big round of applause for Itoy Oinam. Ahamong tada nandong musibo kondiriba isuwabu kurimzari aduga loinana ay gimamdalang sindiriba ahalaman amadi marum upang sumbusu ikay kumnabong cheri ngasi simbi nanggiriba thangna Manipur amadi film forum Manipur ga kusam naraga simba ngasi gimamanyam laba Manipur Film Award asida ay hapusu nushibigana Saruk yang andi na bidamata mafam asida invite tawbirabidamata organizer singbu hana thagaga phongdokjari matung tarpas dusu hena mai papa sidi hena chaw simba ngamba oibiu haina ani sorry mafam dagi thamjari adua akai lana maram oiraga khoi kuina thabak ingang loina lepna graba matungda akai unaba phangidabadu ngasi Manipur Film Award asida apana unaba phongbase yamna nungaiba phawe matung tarapada akhoi afabada oiminasi ko okay hi okay 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 let me now announce the winner of the best actor in leading role female Wow. And the winner is Narmada Soraitan for the film Sunita. Big round of applause, ladies and gentlemen. The winner of Best Actor in Leading Role Female goes to Narmada Soraitan for the film Sunita. Congratulations, Narmada Saraitan, Best Actor in Leading Role Female for the film Sunita, 12th MANIFA Film Awards 2025. Narmada, Best Actor in Leading Role Female.
award asi fangibada pukning da hojik kari fawi haibdo mutang thambiyo. ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯔꯥꯕꯨ ꯏꯀꯣꯛꯂꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Tagsing mo na nga mo! ꯄꯥꯁ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯁꯤꯖꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯖꯤꯕ 12ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎꯃꯟꯗꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯟꯇꯤꯌꯔ ꯇꯤꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯈꯨꯖꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯐꯪꯕꯤꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯕꯤꯂꯥ ꯁꯟꯖꯨꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯈꯛꯇꯪꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯋꯤꯅꯔꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯝꯖꯒꯦ. Thank you so much and congratulations Best Actor in Leading Role Female Narmada Sagaijan for the film Sunita. A big round of applause, ladies and gentlemen, once again.